Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentah kesini Shillong. Hiar jeram ram ukba na West Khasi Hills mentau senem. Syatngan klemput sengi ki Samla pule neya badu stipend. Prong tu ki runar ya ka yeng mane Unitarian laban. Ban, yok kusnam best team ka kenhon kersu naka National Heritage Fest arhajar arpusau agar tala. Tementang ini pais ki khubor ki bakhambanya. Naka daw ki jingkala ka sun beneng bar ka jingle kla ki bor mariang uslap kal air ka jingshit jingkriat ka jingrang terkhong ka jinglum shop ka air yong bad upria kala wanra ya ka jingduna umrep hagi penthor bat ki hari hakapor ba ukba udan kamban ke bansan kat bah hakapor ba ukba usdang ban simpi ban dabdo la lengshop kala air bat upria ki ba la pendep ya ukba hakeleng ki penthor jang ki nong rep nakani ka than hakani ka ayom od bat syok ba ki nong rep ki baju lek kemen menta kira jauh mensim slow haba na ki penthor baki juyo lum lai po hadu sau po berni ukba hakani ka kenti kira yo lum tang shipo hadu khat ar berni ka jingdu bat jingdiaw mensim kala long hakeleng ki shnong ki thau jaka West Khasi Hills baro ka way la ong uba lum lang khars imli General Secretary ka seng ki nong rep Hill Farmers Union HFU. Uni undang yalam jo kinong rep ula kerpa de sorkar Meghalaya lengba ka office jong Deputy Commissioner ba District Agricultural Officer banyarap kham kloy ban sam ya ka relief fund kinong rep jong ka nika district ban pensting ban tenrong lem ya ki jingdu ka rep karyang ha uni usnem. Ha ka we bat kalyang ulaong ba ki pat baru kilaya ud bah halor ka jingbam da long da man ukaba kumta ke HFU ka kerpat ka sorkar banyarap kham klo ya ka reliefan lengba audisi ka West Khasi Hills district kham tam syakinong rep ki bala syakta ha upria kumba kirada pha lengba ka district agriculture officer nongstoin ya ban clear bade ka kom khar la ne ka kom lum ko ba mentasnem te ha bade ba pej mentasnem ka dei snem ko ba kinong rep ki ut ba nomor ba ke jing duna po jang ka West Khasi Hills ha ba rep ko ba menta ka dei kadau ban kong kadai kajing lengba ka sun beneng ka ba blai ai kam biang ka shit kum juru ha por ba slap ru kam da dikena por ba ku ba dun kam slap ka dan ka jingrang kum juru ha por ba slap por ba ku ba la dan kam ka jingrang slap ba ka ni ka snam te sa ka wai ru ka jing wanan shop jong pria po jong West Khasi district kadai ka ba penduk mensim yo nong rap ti kita ki wai ki benta kumjur ko jengwan slap hapor bangidang lum yo thar hak ni snam ko baladap banika tayo ko baladap kata kede ki katu kane ki benta ka ba kum ka naglian jongi ka Hill Farmers kum General Secretary jang ko West nga kwa man kerpati ka sarkar ba hakum kane ka por ka sabah ban yarap le ki norap nomor ba ki norap ki basha shop pria ki lap ha ki lis leng ba ki snong ki thau ko ba katno ki jot bakat no gidan penthar kumta leng ba ka relief fund ngi kerpat sarkar bakan penslam kumba ka kanom penslam kumba hakni snam baladap ka penslam ya kata ka jing bu ka jing yarap leng ba ka relief fund ti kumta nak leng jongi kerpat ya deputy commissioner ba ya borok ki officer jongi ki no hak jong ki norap ba le soba ban yarap kloi kham kloi leng ba ka ni snam knang ba ki norap kin yo ya ka jing mentai khendiat ka kam rep ko ba ka kam ba ka kam lum ko ba kam dei e tang bangin rep nam taw ki jeng mentoi ki bangi ngi yo nong rei ka rei ru ka wei ka ben pen im ya ka riti ku stur ka jong barim baja hakmat ka pateng ngej ba nak len jongi kum ki para nong rep ngi kerpat ya ki nong rep ngem dei bandu mensim ha bangi duna kai jeng lum yo ko ba rei ngi dei ban ngi pen slur phi ba ngej ba blein kurku gi ni pe persnam ngin budu jeng kermen rei ngin pen im ni ka riti dustur ba blai labu haka negari khasi ke bai ke jongi ke nyotrap te bangi ki Samla pule ka North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy NEHU maudiang diang Shillong kila penlong ka jingya khi de ka basha thangan klemput ka balas dang nadu ka arpun riu tarik Naiwieng kani ka jingya khi sha thangan kadai halor ka jing sha pendu stipend by lutksan ki Samla pule postgraduate ka balane menta la palat shisnem tam Kajing slam banyo jing ito
affiliated na skul ba NEHU bar ka jingbam don guide nong yarap iki Samla puli katkum ki kendon ka National Commission for Homeopathy NCH kilong ki daw balapan sange iki bailut ksan stipend jong ki Samla puli Kidon prangut ki Samla kenthei kentup saungut nagabaha puli North East category but saungut nagabaha All India category ki bala shim yakarai ban sha thangan klembu sngi ban penkut Kiwe ki Samla ki balaya snok tilang ha ka nikajinge ki de ka basyong klan mangor mar persha ka office u director ka NEHU ki Samla puli kilaya thu nadu ubna yayong kila dep ban pha bun tili ki jing tho ban dorkhas sha ka office u director ka NEHU Henry hadu menta kam shamladon kanu ka jubab ban pen urlong ya ki jing dawa jongki की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका वही तो महान है करों पे वार दो जीत की हवस नहीं किसी पे कोई बस नहीं कि ये जाके आसमान में दहाड़ दो आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो आन बान शान यार का वो भाव तुम ये सोच लो हो दया का भाव ये केसरी हो या मृदंग केसरी हो या की केसरी हो काल तुम ये जीत की more powerful thing. They are just staying over here whole day normal, but still when you come to the side you will feel shivering, and they are lying over there whole night since 2 days. No, for them we have to just believe कि we will be together. एक मतलब मुझे भी एक चीज़ पता चली जो मुझे भी बहुत तकलीफ दी। हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, इसमें से यहाँ पे हंगर स्ट्राइक कर रही हैं। कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ पेन शी इज सफरिंग फ्रॉम कि 2 साल का बच्चा है उनका, तो कैसे वो हैंडल कर रही होंगी। और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इतना नकारा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा 48 घंटे तक, जब तक हम लोग नहीं आए थे कि वो जाके हालचाल भी पूछ लेते या कुछ करते। जब हम आए, ऑफिस का काम यहाँ रुका, सब कुछ रुका, तब जाके आज उनकी कानों पे जोर रेंगी है कि नहीं 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 हमको करना है। तो आप देख सकते हैं कि बिना संख्या बल के हम वो उनकी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि वो सिर्फ 8 लोग थे। तो 8 लोगों को तो कोई भी इग्नोर कर देगा कि चलो यार ठीक है, ऑफिस में ही कम से कम 25-30 लोग तो ऑफिस में ही हैं, तो इग्नोर कर दे रहे थे। लेकिन आज जब पूरे कॉलेज ने यूनिटी दिखाई है, तब उनको हमारी बातें सुननी पड़ी। तो वी विल यूनाइट ऑलवेज टुगेदर एंड वी विल कंटिन्यू दिस until our demands are fulfilled. We have 3 grievances. First is they have not disbursed our stipend since 1 year, so we want our payment because we have worked 1 year hard here in hospital and we are not paid yet. First grievances is this. Second is we are not yet affiliated from the NEHU as said by in the institute that they are affiliated by NEHU, but they are not. And the third is they have not allotted guide to us. According to NCH norms, they have to allot us guide. They have not yet allotted. These are the 3 grievances for which we are here. Since April we are pursuing them. We have written letters. We have the receivings of that applications and all. Last time September when we are holding protest, so director came and he reassured about 2 months. He said in 2 months we will get the affiliation and you will get the stipend also. But till date it's been more than 2 months, 2.5 months, yet we are not getting any stipend and any affiliation. Ki runar bamla aban ithu kila prong tu ya kayeng mani Unitarian halaban haka step jang ka arpu pratarik Naiwieng arhajar arpu saw. Kini kinong tu kila rong bak ar khuri chalice bapendon kam hagi jingle niam jaga balang saw tili ki khiu sentiu bala rembha. Habay kran shakilat pathai khubor uba lasta sun brang ba shnong jaga raj laban ulaya thu katkum ka jingyo jingtep jong u kini ki runar kila prong ya kayeng mani haka por hapdeng lai ne saw baje kenjat shai. Shu ulaya thu nakaliang kabalang bat kasnong marayo jingtip ya kane ka jingja kila pentip shaki pulit ki balaya wan sha kane ka jaka ban tokit bat wat sabut ki borsnong bat kinong penya ya kabalang kila ujor da ka FIR halaban police station ya kane ka jingja.
Shillong ba ayo kayo all nei ini khun kata hang ni te ya thu ba dan ba rong hi mani te kita kai ada tu ngawan sampai sana bar ai ba lai thu hi ba di sentiu dapat hak sentiu apa itu sentiu kim dan syu maka bade dan ru chalis masjid bu halal kami ba masjid kam syaka stang service mo diktaru gede deki berasi itu biru gila kim dan syu yang sampai kumtu tengala ya dan lang bagi beri rampak di balang thì lại bệnh hàng tua thì vì là được ai trực tiếp thì làm bảo trong tôi có tiếp tục support và police station thì chúng ta lại ăn mọi thứ thì ta sẽ phang orang tua đó sawan police station thì sawan Peit kita hirung lang thì baca cái balong support thì isa rồi thì suntiu kalau ada Ramadan mau sekali thì suntiu kimdan syu dan Peit thì sadian thì là pria juga almari sadian là lihat dia ni kah dan kau ke donation box lah lihat juga thì kadang ta ringi pe aku ya tingim apa ngim yi dak tang kata hi tang sentiu dan sok beli atli gi buah khat juga platform atli gi buah site thì tai aja de tu thì cái này cái yang manirim dia pada thì người apa người rung thì một anu sedang một tang tu chalis mahani dan tu chalis ini itu kan thì taruh ja thì cari si baja bakat ku mojing tip jangi kalong ba sau seliu flopat bat arti chalis thì tang ta tu nomor ba ngiru ngidang long kena samla di por di dang don beri kirang ba di bat thiu sendang di laki ke tiba-tib ya kata mah dor mau ngiting itu di ban su ong mata kumniru kalau kabaya mo kador masyang menyo kador mata kumno te kasong lo stang lara punya hak ya kador ka ba yo menta te menta la bang sa balong ngimtip ada haru kan no ka kadon ka wait Kakenhun Kersu Musical and Cultural Society Meghalaya, Kakenhun Tem Batshat Tenrai Nakathan Kenshi Eastern West Khasi Hills District, Hakasien Baningkong, Kalalit Shimbanta Haka National Heritage Fest Arhajar Arpusau, Kabah Nyosngi, Balasdang Haka Arpuway Tarik Naiwieng, Batkut Haka Miet Arpuh Nyo Tarik Naiwieng, Hayuva Vikash Kendra Gandhi Foundation, Hanongba Agartala Tripura. Kajing penlong ya kini ke program kalong si bentaban peni ya kajing riu spa ajong kari India haka kolshor kaktian katlit kariam kabej kabam kasa kajing long kamariang bat haka ruai kasiau kaput katem bat kasyat kakemen. Hakane kalumpung lawan simbenta arpupra teli ki jela kari India. Ya kini ke program lasaki da Menteri Rangba ke Tripura Manik Saha. Watlah kani ke program kamdai ke competition ka kenhun kersu kalayo ban peni ya ka sapshat tenrai ki jingruai ha ka babun ki pad ba ki layap bit bat yaro ya ka jing internet nadu karyam bat ki jingruai ki bas ngau tenan kani ka kenhun kalayo ru ya ka jing penkup burom best team da ki jan memento bat ki certificate na kani ka lumpung dustur tenrai.
bor ka jing sen sha na not ka char bat shati ka khabangla shate kam rok na gangat ko para achik sha semni hap deng bat di khasi Saki jan kya sha dai sha phang mi baro ya hamne kum shi para na du ba ki wan chong ki long shua Meghalaya, sweetest homeland of the clouds. Living in your arms, we feel so proud. Chikasi, Jantia, together you embrace. Lead us higher for every coming race. Inam yong pabna du ulum Shillong. Himadan lama jem hanom gendong. Ki umbabang ha kiwa pu. Ki grem kubon ki chaya pawadu. Nong shong snong kari tu sumariaki ganang kanesha dubase kasi umat kang kenjau nada kenjano hakilong din watai kenshakeno Meghalaya, sweetest homeland of the clouds. Living in your arms, we feel so proud. Chikasi, Jantia, together you embrace. Lead us higher for every coming race. Kasorkar Meghalaya haka arpu praterik Naiwieng lengba katanat pule puthi Education Department kala soy soskular barka National Stock Exchange NSE halor ka phang baka NSE ka Beijing lut na ka bentaban kentiu yaki Samla pule ke jela ban thuet yaka subject pisa tengka finance knang bakan rung ka jingtip patikna shaphang ki kam khayi pateng ka kenshow kendiap lengba ki yo khayi pisa stock market Hakane ke jingyalang soy soskular ladon lang Menteri Rangba Konrad ke Sangma Menteri ka Pule Puthi Rakam e Sangma Chief Secretary ba DP Walang ki officer na tanat Pule Puthi bat ki officer na NSE Kumba kalong menta ki pat ba bat khamtam ki Samla Pule na kane ka jela kilong ki baduna ka jingtip shaphang ka yo pisa tengka stock market Dakane ka soskular lakmi lenti baka NSE kan wan shakmat ban hikaya ki Samla pule bat padba halor kane ka subject pakongsan hakane ka jukmenta ka NSE kan play kilat kilenti nagabenta ki Samla pule haki subject banking insurance bat ki we ki phang So we did a certificate. Now we are doing level 2. Once they finish level 2, they'll actually become really aware of how to do things. Many of them may become entrepreneurs. They may become brokers or independent financial advisors or mutual fund distributors. I mean, there are many careers that can actually be pursued. And they can do things on their own. They don't need to join an organization necessarily. Although that will also be highly possible, easily possible, because the industry needs new people, correct, and those who are aware of how things work. So we think by building awareness, we will be able to make a difference in many states of the country. Particularly, we wanted to make a beginning in the northeast, and we chose Meghalaya as the first places to begin. And we will, Ashish Ji, our MD and CEO, is closely associated with the IIM here. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you.
Menteri ke PHE Marcus N Marak haka arpa praterik Naiwieng rengkat ki ofisar sorkar ulahiar sha mau kerwat Southwest Khasi Hills District ban jurib kat tu kat ni ki jingtrei jang Jal Jeevan Mission JJM scheme ban ka Swachh Bharat Mission SBM scheme. Menteri ulalit Peit ningkong ya ka jaka penlang ha mauten naga benta ka Greater mau kerwat water supply scheme ka ba ulap ya ki jingtrei kidang ya chakman. Kumju hanong lang ulalit Peit yaki katu kat ni kilong yeng kiba ulalam baka umdi kalapoi hadu ki yeng beriu. Hawa sala ula Peit yaka check dam ni ka telong bantan naga benta ka Greater mau kerwat water supply scheme bat ka jingtrei kadang ya chakman. Hadian ka jinglet jurib ladonru ka jingyalang ha circuit house lat lausang ha pedeng ki ofisar sorkar kiba kentup ya deputy commissioner ba B Maulong ki executive engineer PHE na lai tili ki district Southwest Khasi Hills, West Khasi Hills district but Eastern West Khasi Hills district. Hakani kasngi ladon lang uba Gabriel Walang MLA Nongston kokong Adeline Nikla mission director kong BM Lindem chief engineer PHE Usaid MDA Razi principal secretary PHE bat ki officer na ki lai tili ki district. PHE department with regard to Jal Jeevan Mission and SBMG here in the three districts, Eastern West Khasi Hills, Southwest Khasi Hills and then West Khasi Hills. So far in my review, I found the works are going on in full swing and most of the projects are getting completed I mean. And then functionality of the projects are here very good. And very good thing is that we get less complaints from the people here. So I'm very happy. I have wished, congratulations to all the officers here. Those are working very hard. And then under SBMG, we need to push a little more with regard to solid liquid waste management. So therefore, we have decided today's meeting that all the district officers, those are working in the ground, they'll be Katanat penroi dokha Fisheries Department. Kala penlong ya kelumpung ya kenduk lang juki traipung dokha kabaar. Second District Aquafest Arhajar Arpusau ha ampati Southwest Garo Hills ha ka arpu praterik Naiwieng. Ha ka balawan simbenta da palat sanpongut naki. Ha ka ni kelumpung lawan simbenta na lord ki office paper la don lang ru ki officer na Meghalaya Cooperative Apex Bank bat na ka State Bank of India ki balong kinong kershan baiseng na kabenta ki traipung dokha. Hakani kelumpung lahikai bun ki phang trekam nagabanta ki traipung dokha ban kentiu ya ka yo ka kot jongki badru ban penslur yaki ban tur shaki bang ban yo ki jing kershan baiseng loan nagabanta ki kam jongki. RZ Dishira ADC and Project Director of DRDA Southwest Garo Hills ulalong ukongsan kadba uba JH Suchiang Joint Director Fisheries uba RBR Marak Deputy Director of Fisheries UKN Sangma Assistant Director Fisheries bat ka RVCH Sangma Superintendent of Fisheries Ampati kilakren hakajinyalang ban hikai bat aibut ikinong ridokha ban kam mentoy nakanika kam. Labatay ru syapang ki Kisan Credit Card KCC scheme ban long dekot haka National Fisheries Department Portal NFDP nakabenta ki traipung dokha. Lai buskit ya unobin areng na beta sing CNR di blok utraipung dokha bala kiu syapang bad urupam coach nakani kejuk ke blok kum unong khayi dokha badon burom. Bad ikitu ki khubor lapoi syagabakun tarhadu bangin ya syambiang kublai shibun.